Parlok parajor, paradok parasnam, parkhet paramer, parari, hagabri bayar, jom nyutra. Kublai pi baro, bagi pilihan subhai pi syakene ke program ke bakarpang, ke bangi ai kerteng, ke jinge keren bagi ba HS la, halor jon ayah pi. Hadin bangali i ke jingkren bagi jing tho ke jungi balami ha ki kot khobor repair, halor jon ayah pi. Bar khantam hadin lele bangali kenduk marmat bari banyak keren halor jon ke subjek. Ngasyam bai ba shalai dan shibun ki sembo jingtip ki babon kren jongi singim poi pakha. Di harian bangalio bane piliu jumut bari ngala snure ban wara ke program ke bakarpang kenang ban penyo pentalan haupa dari jonga beri nyutra. Di hakabokum ke puar wa mentang ki dang soha ya piba sa ke program jonga jinge karen jonga jinge piliu jumut halo jonga ne kama kapala pen sayang ye dari bekecak beri jongi lemba jongi ni ki puar ke bodian. Kemudian sibuk ni ekor ke zombie, bagi dia suhai pi sekarang ke program kumangala orang semak. But perlu prejor, iba aja selah, iba ikut iba dan selah. Imdoran kam sibuk ni kejing pen itu, hendak kam kejing tray kejung i ke bagi lele, kikran syai nak kebentar jongi. Kebangasut nak kalau mbak itu sibuk kejing tip, kejing sempang berke experience, baru beriu ubai pencekri kejap beriu ubai sibuk hakasan percaya baru barang pren jongi. Bon ngia tip syapang jungi barkham tam ya kajing ai tilo jungi na kabentaman syukri lari pada kisah pendiri. Tikran dapat Islam syu hagan ke por binya poi bebek sagan ke phang kabangi nginyo bani kran hagan ke por. Te bareng sela syua banginya poi seki isu ki bakta ma yong ye gane ka man ILP na gua pin batai ha dikintin di balengkot bar ki besar. Ka ai ka ILP. Ika ILP kita inline permit. Ketika ketenglekot kebangi ai ka Eastern Bengal Frontier Regulation khat praspa new fulai. Ka ain ka balathau sokar bila dari India ka new 3 August khat prai new fulai. Di dakanika ain joka ILP ka longban khanglat ya jing tur ju he pai syaka jaka ber gini red pai. Di ketika ya balawar ko constitution juga India ketika ILP ni Eastern Bengal Frontier Regulation khat praspa ni pulai kaya bat ka artikel ka bakat kendai san jongka constitution of India namar hantu ke India ke negeri ibadah hepai hadu kata bat ibadat hadu kata tilada kamdan ketika artikel 19 apa bracket 5 kemudian kebangila mengimpose ya reasonable restriction ya kenika ya atli hi hok jomnong India kuwe makin late in one kat sebagai mon bantah juga di India to move freely within India to settle anywhere in India dan dari jingdon jom kenika artikel 9 or bracket 5 sya ya ke state magandang kenika impose ya reasonable restriction kenapa mangi kirit pai ibadan la jong ka culture ibadan la jong ka security Indonesia ben dikatakan lagi jemut kemudian beri one room shkan ka permit kemudian ucakem andrai hukumat magistrate baru ucase betul Dah. Ngira susu kata gade ka background ka bangila yo nadu ka por ka jinsin sya ju parang hasan prospa nyu bulan bar pilaling ru sya ka por ka pemerintah ka bangila yo ka constitution juga India itu. Bila kami pun kijing thok kijing keren kijing pi bat piong batani ka ILP ka bangia dawa manta. Kadai ka baladon lepa ha kilum khasi jongi kata kemudian district council ha khasi hills district council bat kumjur wa JHS. Tu kumno kata kala mandong pla mata lekot kata history. Pi ke Germany ka por ke baki parengli no baki India ka yo ke jilai oi santri August ha kenai spa sa punyo Sibenta jong kejai bendri dongi kasi jentia kila hak poka Dominion of India. Kiki ongi kiki kasi jentia district makila lalong ki British areas. Sibenta pat kilong shabar jokri India kila ki absan liki kasi state. Di bat la persyang bahaban bendrungi kiki absan liki state poka India daga bansai ki instrument of station daga bangi asudan bolong daga bor. Henry dapat keput bansai ni instrument of merger ikramlah. Henry ki CM kasih ki mon
bagi klien, hindi ako iskop kalau bagi telur. Namar ba hang dei ham tu bagi India kalau ba mangi sing dalam ka demokrasi ka klien ba. Bagi sing kim dei ki raja juga India. Ikim dan bor halor ka kendok siap bilang halor ka klik brewe ki sing demokrasi. Tikim sain maki instrumen marja kalau illegal jumlah. Hindi beliau ya ka approval juga terbahima. Tikum tala pundrung jubor ya ki action free state support juga dari India. Hado mentah dalam kita bagi orang constitution anomaly. Bagam dia ada cenderung. What Supreme Court ke orang Delaware nomor je as such of the 25 assisted. Supreme Court ke orang nomor bah kini isi mungkin dan luar bangsa ya kita. Dan mereka dah constitution kapan baik hak fast schedule habaki partai ke area jangka Assam should have assisted. Okay. Community should have. Di anda kapan ngilap dan apa Assam atau India di kalau one constitution buat ladon ke district council ya ke baki but hamta ki unite ya ke arsan teli kasih state but kini kasih jentia district pula dulu pa po India unite di sini di ki united kasih Giant Hills Autonomous District Council di sini ki arsan teli kasih state cumdan kan orang aja balhak lor joki. Okay. Nak kata daw governor dekat nega paragraf ke bakat kendai so paragraf 1 clause B kai bor governor bo untau an mereka pun tahu pula banjir hindu-hindu an kiba dan hari India bertengah ini. Di gubernur kabu boleh ada rapor nasufu bahagian ini dari jing jumut ke Assam government, but ke government of India, but they pun ngat yakini an halal kini kasih state arsan tadi. Di tahu gubernur ujit arspa arsan tadi an gubernur di central laws, di British laws. Pengat kita tahu ya United kasih Giant Hills district apa bracket application of laws regulation kena sepat santua tanpa uhaban yo ya ka asen jong president dia aku arteri April usain ya kata ka jadi tahu gubernur usain ini ka kasih Jaintia Hills district apa bracket application of laws regulation 1952. But Krishna pindah pulih lagi bilang baik. Whereas it is expedient to bring certain enactments into force in certain areas of the United Khasi Giant Hill District known as the Khasi State immediately before the commencement of the Constitution of India. Hantar kisusu ba kadai nak tahu juga ni Khasi State penrak yakini aspa India. Dapat hani kita dengan Eastern Bengal. Eastern Bengal Frontier Regulation 1873. Di kani kalau kamu bagai ILP keton kau kani kau ini kian yang kini aspa arsan teli. Nah ketika aspa arsan teli ke ILP kini kau sah. We are like sah. The Eastern Bengal Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. Okay. Terus nak lomba tang po kadwisi Gubernur Jairam Das Dolatran Gubernur Assam ulayo ya ka asen jong presiden wong ayasen haka laiteri jong umi ka knais pasan puah abu asen ni kemud kaniga section 2 of application of laws to United Khasi Giant Hills District. The Governor of Assam may by notification in the official gazette direct that any of the laws specified in the schedule annexed to this regulation as amended up to date shall extend to have effect in so much of the United Khasi Giant Hills. Jadi hatta ba kami kalau lupa. Tiga masa kalau tahu yung governor baun notify Supreme Court, but ya kani kam kalau apa yang sudah Supreme Court tu. Dah apa governor juga Assam haka plateri usap tempat sejak nespak berhuai. Tu extend yang ini kan ke jadi bagi orang kan. Eastern Bengal and Assam Excise Act 1910. Kini gawin itu walaupun ke Eastern Bengal Frontier Regulation. Kini pun ke Excise Act. Di dekat ni ke bawah pada IU Section 2, we extend dia ni, lalu lupa kalau apply tangan bring into force. Kamu kan kelipi kalau gini. Piong kini ke ILP kalau ada ke way ni kian ki beladon naduk ketika bor suaba berpenrungi kini ki apusan kini kasih state saya kan Ya makpor lah penrung seki. Makpor lah penrung. Mendekat long kepo India penhak lor joki yakini ki Maka ILP kini kau ini. Maka ILP Kecil kali kami kalau
Kecil mikali bumi kalau hatu kani ka an ka bala penduduk itu betul por kadang im ne empat mata. Kadang im ha, bandai tang lagi jing ong juga, kadang im nomor ba kawai na kabaki ki nong yalam jungi hakat ko por nes pa san kusao ki fitri kam ya kani ko ka an ka ba ong ka Indian Christian of Marriage Act kadang Indian Christian Marriage Act 1872 bahado bentangi ai license ya ki pastor kinong penyatho dakanika Indian Christian of Marriage Act kani 1872 Kamu kani kani gawe ni gitu ki aspa absam tu. kani gawe la thawai nis komsun sain gobernur kalau ai terkam du benta di hari ini batka ya ketika ain baru kawaipan di kumpulan orang mana gubernur Joka Assam upundan kami ketika ain the governor of Assam made a notification issue a notification hari Patrick September 1961 upentri kami ketika Eastern Bengal and Assam Excise Act 1910 habura kawai ke area Joka Nadet Khasi JT Hills district di habura upentri kami bunta kini kinong setya harga rijongi ki yang berbesar di ibayalam keman nantai di ikom berhir kukalan undershoot di kilale ya kenduk loyal suki bat ulaya kun bersyak maki kinong setia opite ki bersyak be kene ka excise act tendre ka loyal joki habo ya saja kene case habo tep ya ka petition po ka high court jongka nagalan bagahati hagat ko por upursyak ya kene bersyak kene berkowe ya pi ya kene kalau kot regulation 5 of 1952 persyak ini wong bakani kalayap wong nomor ka paragraf 19(1)b kabo gubernur ulak bantau ain berkata ain utau gubernur kalak penyap lene berkelai ain juga parlimen bro kalak wat penyap lene berkelai ain juga jelas di ulah sign kalau long ain wong ba hapaki MBC kelawan ka new tari Jun kat kendai sepasan puat gubernur lakut kalak kut sisya gubernur ulong transitional period di kumta ketika high court kapun kesan ya ketika appeal ya ketika petition jogu lawyer jogi di kino setia bomba kenika regulation kalau ya jika notification open new gubernur open terkami kami bat kumta ka an excise act terkam jika ba janata mut sarkar megalia akan kupol dan leg state ka appeal yang Supreme Court Jika Supreme Court haka rai juga keren saya tidak bah ya kini kap ni kini rai juga Supreme Court kami akan apply tarik November sejak nespat nyuhui. The appeal does raise the question of interpretation of paragraph 19(1)b and the scope and extent of the power of the governor thereunder. Kam keren ni ka excise act. Keren ya kini regulation. Kestruktur kekeren ni laka dan kubro badi bersuthu ya kini ke paragraf 19(1)b kau gubernur tahu ya kini ka kimi keren dia ke excise act mar dah kini ka ain awan ra ke excise act di ke Peninsula Island Court ke Supreme Court ka ya kini ka raju ka kini ke paragraf ke khatra ke Supreme Court ka umum prima facie, the regulation was a conditional. The regulation was a conditional legislation. The legislative authority, namely the governor, having by the regulation itself selected the laws which he wanted to be applied and having left only the time and the area in which they are or any one of them should be brought into force. Assuming, however, the legislation was a delegated piece of legislation, there is no question of such a delegation being excessive, nor is it correct to say that the powers to delegate it lapse with the lapse of the legislative authority of the governor under paragraph 19(1)b. The power of the governor to legislate ended when the District Council was constituted. But the power conferred there under section 2 on the governor to bring into force the laws set out in the schedule continue and would continue so long as the regulation remain on the statute book. The statute book umur pa empat pensangnya ini kadang continue. Tikum taga orang ke Supreme Court that being the position. The notification dated September 8, 1961 do issue after the power under paragraph 19(1)b has ceased
was validly made as the power to issue such notification under the regulation did not lapse since the regulation continue to operate. Continues to Dah ke Supreme Court kau kini continue to operate. Aduh entah kini akan continue. Kamu kasadar kan baka Supreme Court ruling hi ka ong baka ne regulation 5 kadang in. Sedang ini. Kamu kini ki an jabatan dengan tay kilo operate. Kita ngomong yuk. Mat ketika kamta ke kam jonggu governor. Because ini pun kan suka rule juga gubernur ni. Mana ba ai bor gubernur ko to por balai pa naman ai bor yu unsna ban pendung ka ini ki an ka to por. Kadi ke schedule ka paragraf ka bakat ndai yu ka schedule. Tadi kalau ai ni bor gubernur the transitional provision, paragraph 19. As soon as possible after the commencement of this constitution, the governor shall take steps for the constitution of a district council for each autonomous district in the state under this schedule. And until a district council is so constituted for an autonomous district, the administration of such district shall be vested in the governor. Okay. And the following provision shall apply. So, to the areas within the district. The governor may make regulation for the peace and good government of any such area, and any regulation so made may repeal or amend any act of parliament or of the legislature of the state or any existing law which is for the time being applicable to such area. Kalau so powerful dari ke paragraf 19. Kalau akan penduk pada anjuk ke parlimen repeal, kalau akan amend ke anjuk ke parlimen. Kan ba ki board jong ki MDC dan ki tahu ai ki kan kum ke 12 AA. Tak sih dulu ke state government ke anjuk state government ke anjuk solusi ke yap. Kan ba hari ke ai ke bau tahu gubernur hari paragraf 19 1B kalau akan penyap ke anjuk ke parlimen. Lepas tu kelah jadi ke anjuk state. Tambah gubernur revenue all regulation made under clause B of subparagraph 1 of this paragraph shall be submitted forthwith to the president and until assented to by him shall have no effect. They halai terik umi presiden nak sign. But kasal terik umi 1952 lah pemi ka official gazette cak Assam. Kalau well established regulation ni. Gubernur ni transitional period. Kamu nak kena kasi keren dungi suatu usaha bet bagane ka ILP ka rekam betan kasih janji. Kasih janji hills. Kamu kalau hills kamu tu jadi area. Kalau hills kadang lakai jauh ni. Dia kadang dia jingit tungku hakabedi bat kalau hills. Dia hakabedi kalau hills kalau bat hakabedi ko por hari ni. But dekadi ko kopi uni Dr. Milton Esan. Ulah tahu bah kuno bayar ka ILP hapo Garo Hills lah pun no. Dengan Repealing Act 1897. Jika ada kewipat, dia ganti ke terekam kewipat ke an. Kadang masih boleh pakai jitu ko juga sokar paling bagi Garo Hills. Kapa bagi start beli okey. Di nak kita ke Garo Hills ni dan akajongka dentipan. Mendesuk ke ni ke ILP. Tu ini pun biasa tu kapang mana berpiong ba. Kan ni ke regulation kalau apa hadu ke Supreme Court. Patainya sisi gunung kali poin itu Supreme Court pada negara isu. Kadang kemudian kerana di kalau mbak gubernur juga Assam penterikam ya kini regulation penterikam ya kini regulation upuni notification. Okay. Penterikam ya kini Indian Eastern Bengal Assam Excise Act 1910. Kemudian kini juga menggolongkan Eastern Bengal Frontier Regulation dan maknanya kini Excise Act. Kini kita nak appeal persya ini High Court keklaim suku tiga ke High Court Supreme Court kena omni. Hari paragraph 19 the High Court therefore was in error in holding that the notification was incompetent or that the reason the Excise Act was not enforced and therefore the respondent could not be prohibited from distilling liquor without a valid license under the Act from the proper authority. High Court kebetulan kalau High Court kau hoi nomor bakani ke 19(1)B kalau cease to operate nomor lawan ki MBC, latih kau buat MBC ya administration of gubernur, di 19(1)B country kamshu, di kata ke di siapa country kamshu, andre ya kan ain kau gubernur berada tahu, saya gubernur ketu kau continue to operate. Dia kata bah bon na pedeki, apa ni? Warna ni ki MBC, warna ni ki MLA, di kena ki memperkuat. Pada arwah por mengalong MBC ningkong tahun 1984 ngalong IM namtip jadi ngalong MBC biang ahajar saw ngalong CM betul por namtip jadi
ni hen ba ka power to governor la ayap ta ka ain bo tha man shua ba ayap lang Kaya lang tawa. Tadi ka put on like any other piece of legislation, kani ka buong tao governor kani ka Regulation 5 of 1952, it continue like any other piece of legislation. Like sang lada, penduk mereka tak aini. Om Shimdan. Ang baru mentay ka ILP gini ka tayo musimdan beri piling ang Om Shimdan ni. Alright. kamu ba ka regulation 5 of 1952 hatu menta kadang im ba kadang operate Kailan mo pwede. Sehingga ka High Court, ka Supreme Court om hakani ka paragraph 17 om. The effect of the regulation was that the competent legislative authority, in this case the governor, select certain laws, as part of something, in the schedule. The schedule will include Regulation 5 for their being applied to the district. It, however, left to the governor. Matakalang matang hakakti yung governor. Uban kami nakabay sa government group, kasi may discretionary power yung. It, however, left to the governor to decide on what date or dates, on which part or parts of the district, any one or more of them should be extended and brought into force. okay Kasi yung governor. kaya The regulation itself determines which laws were to be applied in the district. The regulation can ajiat as part of something kilo bakin apply in the district. Nang the only matter left to the governor was the time when and the area to which or any one of them should be extended. The regulation came into force at once, continue, remain in force even after the council was set out. So long the power then under conferred on the governor to extend them to the district as a whole or any part thereof. Taha ko yung himaro, biyang I brought absolutely hima, I brought ko yung kasijente district, so biyang ka area ta kasong ban specify ka governor government ka Jadi ko mangi mata ka dan kami ini. ka larapi ong ba gani ka an ka im halu menta ban ko makipaw ni gini ki provisions ba kila kuli mentang kadang nong operative halu menta tikisingkali umi menta kolong ay jumut yang ikumnungin ya seprang ban pentikna ba gani ka ILP ka rekam ke hagani ka state ke songi Kebangutan UI ke dawa po surok UI ke tau juga state government di resolution di kayak gini ke komia UI menta apa deh apa tu lupa hanggan ni apa kami UI ba ong bi menta Jadi kita kan nga bugi si orang ka ILP hakti baling election dali. okay But kadi ka ILP ka bala ayang ni kamdai ka bangi dali krong sa dali. ka tu lupa ni Ladan ni, but mudi bangi pan bangi. Ka Sorka Assam, but ka Sorka Delhi, nado lai dari umi at kinais pasan kuat ko ang tangkam kini ki lulum. But kam tama ka jimburam joki yaki absan dali assisted. okay Ki tangkam ban no ki don ka jok culture, ki don ka jok language na dong. Kini ban yo ya ni. Ki ai mo ki yari. But kalau kum ka senja, bakini ki absan dali ki assisted las help po jokari India na tara ai bakini ki ai. Ni ko pun bakini ki ai ko yede terikam. Tikat nga sutu ba wat ko rais bawan ru ki officer dan tu kim tip ya kini regulation number 5. oh betul Lagi tip kamu governor ada yang terikam aspa asal lagi tiap ya kini ki ai. Kim tip Tina tidak ke office governor kam tip ni hadu katakan kini ki ignorance sudah. Lagang syura teknologi kemul omno ya kene ka ILP la wara do karen ka san khat praspan yung kulay lapan scam do governor do Assam ka to por 1952 Side president. nasay do president te jayu basta pa bagalja ko me sanu ka ja kene Natural na ong baka kani ga resolution mapas ka assembly ka kakandai 3 December ada ja kakandai long defective. okay Pimla bantau resolution tu kamtam haba ka CAA kani ka parliament kalau amba ka Meghalaya ka like na kani ka ki provision jo ka CAA ka mut na kini ki banwan federal sini na bale ba ngide po ka schedule okay Tika kamdai ya state bahkan jump into action. Kini kan ia district council. Kadang you hagi district council, dari you hagi schedule bakila ban ya dial di. Hendai hagi ni iba ya ka autonomy juga district council la Euroi kila shimno ka assembly ban pass resolution. Hendai jegla kila pun taru kila dai ban ya thu ba naga banta ka khasi ban Jaintia Hills district ki HGC ban JGC kala don Lada provide a part that Delhi, the President of India, Lada Psoi, hakam the most powerful paragraph 19(1)(b). The revision makes by the governor may repeal or amend even the act of the parliament.
the act of the legislation. Telesi yo kene ke ora joki ban hakani kalau dia kami gali api nama Garo Hills kampanan. Ya ka Garo Hills kamlong ida tu resolution. Oh kamlong. Ya ban ya tu ba ya Garo Hills pa nakada ba kadon constitution ng report that repeal ya kaniga 1897. La repeal, the repealing act 1897. Ti ya Garo Hills ka ya tu ti ya ka kasi ba janji Hills ka sarkar ka jala ni ba tu ba yakini kani ka Eastern Bengal Frontier Regulation 1873 la thep tuli ka hapo ka Regulation 5 of 1952 hi ka ba uya thok ban u kontra hapo ka house ka tu si wang ba ya ka word kasi anjay hills la delete na ka preamble jom ka Eastern Bengal Frontier Regulation 1873 but hapo ni pe ya kani ka notification jom u president Nomor delete dah kini lah om, dah kini kaba delete ya kah kat waiteri di sembarang terkena kaba ILP yang kami suram hakala deh kakitin kasi Manipur kakitin kasi di bandan hakani District of Kamrup Darang Naugong Sipsagar Lakhimpur Naga Hills Kasha kadi bandan hantu ban substitute eki dah kini ka Arunachal Pradesh dah kini ka Manipur Mizoram batki Jakarta juga Nagaland musyumdan kamu telah beli hisap. Hisap lu apa? Untuk kampau su. Kampau. Hakani kamu tap kami lagi. Dari hakamu yang kamu dan kamu kini kita tap kamu kini hendu ya kasih jeja berhilang dan apa? Ini kamu pun tak ada maksud delete dia kan? Hendak cuba buat la delete dulu. Kenapa kan cuba? Nama kan udah presiden juga India ni, bosoi yang ni, tap ya ILP berokoi kata Regulation 5. Kejiwan yang dah kini tanah ke preamble kampung cuma ke ILP baru kau kalau dari kalau ada property juga di council. Jadi kalau kepala saya preamble rumpi benar. Tu rumpi benar. Tu rumpi hang ni, hapan when nang ni. Menteri pilih orang nang ni. Di, but kampung kau pak chief minister, ya kau badai keren. Tendri hang berapa pengat hang ni kan tak? Dia sekolah ni juga lihat kalau kani ka artikel laispa nyoku clause 2 ka ba presiden pun company daga ba burom hadu mentang ni padio juba nama ya kani ka artikel 372 ni hapek ya kani ka artikel 372 3 so bunu pek 3 ka bunu clause 3 nothing in clause 2 shall be deemed to empower the President to make any adaptation or modification of any law after the expiration of 3 years from the commencement of this Constitution. But, kita kabut kani ke artikel 372 clause 2 ketika tentang license hadir matahari Constitution. How 1953 kalakut. To be specific, hakikat hateriku June 1953 ke paragraf 372 clause 2 mengacu Penteri Kameka. Dekum no Penteri Kameka mata ketika jigili. Kejigili mata kalau hatu ka biang ya ka district council kasi ba Janja Hills bagian aja yung governor buon Penteri Kamno ka LP yang ni jumi ya ka bahagi saka bagian ni. Lebih benar. Garo Hills yang tadi kan ni. Advocate General John Kamekhalea, Advocate KS Kenjing, hakasnem arjakan akal lalu ada ka saka high level committee on influx ke bawah window long deputy chief minister in charge law the chairman of committee. Lalu nak bentak Garo Hills a separate legislation is required. Jadi hal kata advice bersami ketua MRSSA. Tindai nak bentak juga hikamun kelakon lupa. Nanti apa resolution jom ke state government agak kena dari disebut kalau defektif telah dia tu whereas kasih aja lah ada cover dia besar kalau tahu gubernur berapply mengikut mata kalau ben extend buat dia normal area su bahkan ben imbian dia ka Garo Hills jadi mana bentar kan mislead ya central government kalau figuri ini constitutional facts kamtam habala intervene ya ada Supreme Court balik hiburi ini berkoi nanti ada resolution jangka assembly special session kat nanti kalau defective. Dia nak beri ini jadi jisya.
di mata la don pa Pilipan te kia tu te ka masa mata kalau ko pi ong ka de ka kamram na kalian jo ka isi barim hapo por kalau CM ngila thau ye kini ka ILP pumangile itu Christian Marriage Act 1872 la aya ka di ole ta na kalian jo nga show of chief minister Okay. mai kani gibi position kemudian kam kalau tang man au yo governor bo sai ada tendrei kiklam sna mata ki mor bo ki ka sincerity jo ki ban ai kam don man ha ko por kontrak sama hapor ba interview you honor the North East channel na gawati ong ILP is an old law 100 years old kumur ibay niya ka ILP mentang Jadi dia asal sendiri aja di badan sunat. belum sudah visi dolan saya visi dolan sudah Kita mesti arim. Kemarin baru kali kirim lagi ya di mentang ni Dia asal ni pun sih kau yang mat, sebab pion bato lagi pentrikam yang kena ke ILP hari hari jungi ki orang kata problem. Kata kalau kena ke transit state, baru ya dan bagi. True faith. Ya. Di kumno ini le kalau kata ke isu pak. tapi ni mangi kesihin nasional ini belum berhenti kini ke national highway bagi sarkar India kala tha na ro ko hati ya in bakasi joy poi ketika rata salah lisnong pusha sercha sa kasha ista ya katang ini penwit iba ya kini ke national highway akhir ya be tentang kami ki bakin sim ILP sim permit ya de national highway namar ba ka ILP ngindar kam nan check gate do de ka ILP kuma kadon company ka MRSS ngindar kam nan ILP Hakal belum kan ya. kada ko lang ba ngila ay board kisnong kita bar khoy habadon bunu boban hamon pitak pili kita ILP ne la timdan permit hamon hangtala ngila push magistrate batila po tetap kalau so powerful ka ILP nagata piyay na national highway jungi late one nang kam ILP ino permit ya ta Sementara pada gila don kena ke MRSSE, tiga jenggon dia kena ke ak bala thar ke sarkar mentah tu kam nabiang ni dan yang biasa ke LP. di MP ka MRSSE ka ya persya wan ya ka hok ka bal ay ni 19 pikini ka paragraph 19 ka paragraph 19 jog ka constitution mo no 19. Protection of certain rights regarding freedom of speech. All citizens of India shall have the right to move freely throughout the territory of India. Kita ni kali hak to move freely melakukan dua penduduk. Dia tak minum lah menbu ILP. Dari dulu, Hendrai dah kan 1905. Kau no, nothing in sub clause D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law, insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing reasonable restriction on the exercise of any of the rights conferred by the said subclause, either in the interest of general public or for the protection of the interests of any scheduled tribe. Oh, okay. The state yung along 98% scheduled tribe. Scheduled tribe. They have to protect any you can even impose any reasonable restriction. They have to restriction Dr. Mukul want to facilitate the entry of tourists. MRSSE kan? MRSSE. Kamu kompong, ya kan hak bang ila yo mangi. Kena berdistrict, kena berfacility. Oh, hani ila yo ban restrict. Uni program to facilitate. Kata kan dia bang ngi nak bersutu ya ka an ke jong Dr. Mukul. Ngi ban restrict. But kata restriction dari non reasonable restriction. Nah kata ni on what ya kan national highway, ini restrict ya ka. Pia lang ban ni ni tak piru restriction kita untuk pindah ILP bisa sakit. Bisa apa? Bisa sebetul. Persistem. Tami ka taruh le mo ka fine. Dila ta kada kani ka MRSSE hi kadai ka ba upay ba jogi uday pansupo ba chief minister Dr. Mukul Sangma utip ba la repeal ya ka ILP Hagoro Hills na ka kada ba advocate general John Kamegria ula advise ban tha separate legislation kani nam ta ka Hagoro Hills. Kan mungkin patio ya ka ILP. So ni tidak ada lupa. Ni nggak ada lupa ka ILP. Balik ini kani belum inferior. Kade. Ini yang original Ni the original, but the ayang dia bagi pan, ayang do President juga India, Rajendra Prasad, but ayang do Governor juga sam, Jairam Das dulu, ayang haka most powerful jurisdiction.
Nhìn syak tang hakani ka sejuk ka paragraf ka schedule hak paragraf 1 la om bala ai bor nu governor ba un penlit na penhe ya ke area jonga ini dogo akhiri paragraf 1 ba nu the governor may by resolution include any area exclude increase then diminish the area of any district council Berspesify area ka sum kapuan Gubernur ulah diminish ulah pendrit ya ke area Jonga United kasih enjay ke District Council dah ke notification ke bawah ulah issue ulah ayah ke block 1 block 2 syarikat Karbi Anglong District. Lah pendrit itu. Kan ia kata ke jitre pimyaki mentah haba ayah buat yang ni ke ILP pinang bapin shino ke ILP ni. Kalau Chief Minister ban wenno ya ka kasih janjian ka preamble pipishnai kasih schedule taman yo ke block 1 block 2 ban asya asap ban asya Karbi Anglong. Kemudian government lah bila ban transfer ka tu. Kibri juga kini ban pan dan ban waktu padian yang ketiga block 1 block 2 nomor gubernur penan kam dah kini diminish di area. Nanta Aisyah pok ka Karbi Anglong. Ushin ka Karbi Anglong Aisyah asam. Di terkejut kan dia schedule hi gubernur tahu kan dia ai saya presiden Nazarau kan dia betang kan dia ai the only enactment made under paragraph 19(1)(b tang dia gawe berbalik dulu dia kan dia kalau nak beltaka ke arsan delik burung juga assisted arsan delik assisted di menjim di banduk dia ni di skop no pion ne balik ki MTC balik ki district council jungi buruk kis kam terja mentah, tidak berkeren. Di hari ini iba, lalu kerja ke power dan ke parti dan hadis konsul kerja ke parti dan hak state government dan dijima. Halor kom kan jadi. Siksa berdos be. Kamu bisa bodoh dengan jerom. Najar be. Jadi hal kasam kerja. Kasih tu kalau ngaba nomor balik. Kali gajing jaya kasih kalau babaklah yo chief minister. Deputy Chief Minister bawa Presiden menang bakim itu yang hanur dan kasih schedule bahwa itu adalah state government kerana autonomous body kata ni tangga convention kalau itu yang katakan DC adalah semua jemput itu nilai kemudian area kamte ini pokok kasih schedule dari baik bedi menpak ya bil kan guru dari gubernur ben kini kibri kim sutu ini Upabring susu, kapten sang mal susu, upurno sang mal susu, badiri lapang susu, bakek susu, kita berin ki respect ya ke autonomy jong ke district council. Hakani ke leadership ke pemerintah, kim respect ki open banba undan CM district council. Kalau kamu baklah habis kata-kata. Kamu hakani ke por ki pendown yo CM jong ke district council. Taman pui ki yang na. Badi maki pendawa ya ke ka ILP ni. Kemudian kalau illegal hadu kata-kata bagi ni Chief Minister atau Deputy Minister kami itu yo CM. Ngah budget CM ngah asin. Mari je na hall ngali syam be po tang sabine. Lain ni la po ha syuki ku CM. Last time mereka Pak ini kita juki bikin approve governor. Dan kam itu nanti jadi ke autonomous body. Kamu kini kibri kini banpuli ke dictionary, bat Chief Minister, bat Deputy Chief Minister, kamu you autonomous. Kamu you autonomous. Kamu dan kamu bahkan dan apa pasti kamu ke department yang state government. Diminta, aku bukan jingtok jangan kamu ngah apply kami kan dua long time sebab Highland Post, appeal di MBC. Mamu kikin sini kan ni ke joki, kasih sini kan ni joki. Ang orang kasih schedule, hak kasih schedule dia. Nomor kedua, kat kebangidan hak kasih schedule ke central dan Delhi kandung David interfere. Apa kasih schedule ke IBOR ini, kasih schedule ini nak paragraf 19 dalam IBOR ini, lapan scan ke Supreme Court, Governor unuklah ban light ini. Negara dah terkait pemerintah sini hadir kini kan universiti, kemudian kini kan city bani Aisyah Governor. Anak tua suku gubernur ini. Tu spesial dia orang tu kecil. Jadi kecil dengan tua suku gubernur, ngelak para ya kan suku gubernur kita, bah hak section 2, jom kenika United Kasih District Application of Laws Regulation 1952, lapin ku bor hau governor, umak tua ini. Lapin ku bor hau governor. The governor of Assam may by notification in the official gazette direct that any of the laws specified in schedule annexed to this bill as amended shall extend to and have effect in so much area for the custody. Kamu ram jemu binai, kadang ka personal level juga ni. Oh, Bagi yang ada jadi ti nomor ba, ngai iba kibri
buat kimia yo i bahaya kini ke but ya kan ni ko board ko ka ai na thok ni la pen scam da kani ka rai jo ka Supreme Court la pen scam gubernur ko continue di bende umla ban weng no ka board ni jo Kasai kita nak kena jadi betai ke jompi, bahkan dia ke ILP kali ke pengilayo nuduk ke por ke pareng, nang tara pen scam halu ke tu nuduk ke por pengiyo ke district council, bahkan continue nuduk bentai, kalau yang lebih kita test ke bawon juga Supreme Court kes begini kita, jika masa hi hangi bentai kalau mai stambang ini penterikan kita. Penterikan. Jika man berikut no kena ke jingi keren jompi kena ke por, kado ai ka message jompi upai ba nang kabri unyo ter haka bakum kena ke por. Ini jika part juga kalau bah ini mungkin core kata-kata yang ada regulation 1952. Jadi kita kawagi kenal berom yang Jairam Das dan orang gubernur juga Assam, Rajendra Prasad presiden Belikom juga dari India, menawar bahasa ini lah air ini kini jangkong begini dah ini, but tangga di kau ikan air di bawah bentam dan schedule paragraf 91B nomor kelakut berteri. But la air ini kalau kau berom yang ki aku santri kasih akan dia preamble la thohi badan kam nak benda ki kasih dia handre abang ila don ka United kabut bat kasih bat jenda tahu kau United nama hal tu por ka don ka jing so kasih state atau kasih non state then ada ka United kasih yang jadi district council ila long kau jadi kali ki an badan ni dah ka you nak kasih state ila yo ya ni ka ILP jadi kani kan long kalau kaba koridor hadu kata-kata banyak kaba ni krong le dawana o Amit Shah no Narendra Modi kiba la khin ya dori ki ya ka government ni sawan hadin Christmas kamu yu kata kami kami insu Taiwan tabat hadir ke Christmas ini hadir ke New Year ini lalu kata ngi sutu bagi sulit kai nak kata dari ka kamram yo chief minister ban kuli ikut mengenai aku pisuru ba mau nak kalian jauh kerkum ka artikel 163 ban advice gubernur gubernur hak discretionary jauh lapan lek ya ni tu naga council minister kin au ya kata di earlier kin kren ya kata kila pas ke resolution kemudian ko ILP sim ni kani dah an da sken ka da Supreme Court tinggal ketua di seng bahalang lu ba hadin bekila yo ya kini jing thok ba khoi ba kin lek ko jibri ko tim ya an Negara juga. Linti juga an ber ba gubernur haban sai in haban por gubernur do umtre ban sai kamun ngin hatri bahkan long kontemo ko ya kini mo Kan bakal tahu. lado nambi kani ka government kala express bakar ko kuai ka ILP dengan solution Kipai ba. rightly wrongly wording ke kata ngomong dan mereka pun iya ke jikwa nanti kipai ba kikwa ki parti bar ko kila kwa what BJP state unit o presiden bernama Sajid Thamaimanin Anas Mauri wong dewan yo ILP ong yu gubernur sikiti rasa yu gubernur ILP la yo lupa nak kam syu pai ba bagi mi aku kini kamu la syu gubernur ILP kalau non lupa harti balai dan lecture New Delhi jika besar kalau nak bentak ke Guru Hills dikilaban how to go ika ai na ko ta Itu malah aja bagian jim tu. oh mau iba jum ba kenjing aji bun ba sipor na terikam ta MRC tang na bentak Guru Hills nei na ko ta jugi ni ni kuat kai ge belum inferior ni kuat ko belum superior la do lupa ni kubesi bun Perlu pressure ke sibun numbai itu kijing keren bari ba aja selang giliok sibun kijing tip bat kijing pensai kat kum kelenti juga an. Dia tak ada begini sembian kau ke por nak bertak kau ibat kaman. Kublai pi baro kublai.